Yabonjali ni gobono banyareba wezoke na komojo mubungo abo Dr. Charles Onchoke asense yanene banyareba kumuboli anyareka gosoka na kwerenga anyareka gutumeka chibese just dieve gesa sobisi anekera basaba banyareba batabuna mbara bekiraniwa asamagendero yebunge yo yabonjali muri kitumirwe mumanyi na ikasense meyo na utwara roboti rokubwatia Gwetania omwaka oerire maiga y'omubunge Charles Onchoke gochorwa na gosoa OBC buna omubunge bwensemo ya Bonchari e county ya Kisii asebono egati y'abasai ime ya Bonchari ime ya county yo bakoragwa n'umuteneri obo Ian Simba besokire na komogosia omubunge bwenseme yo Onchoke arego toteneni publicly declaring nga ayebno muchumbo itoteka gotorwa ni into ba youth e gotokorwa togokwana nganto tageta magendero ni tutakwate chikura 50% kwa minyo kire kwa chirali kwa sideline ya bana ba Banchari you are selecting koruo ekenyomba ntubo nyomba ntoma itubu na Banchari ntina Banchari at large from Riana baka bogiakum nande we want you to come on board otatabinga inkinaki ase karoto agachorete kwa totetinga nkira gokora bana ba Banchari whereby youths are inclusive inki gokora bana ba Banchari by now this is 1 year down the line turakora bana ba Banchari gento kendikia mana ntubone torega iga publicly declaring that we don't have a name area member of parliament. We have a youth of Bonchari constituency. Kwana ime ya Bonchari nigo abasaya bo bamuchire omubunge aseba kwanira egati yali akogera bakomumocha egati yabo okubora ko bulendi ime yenseme yo obotumeki obobebwe kibesa a service yaye negati yebinde ebinge. Kokwana tuenge police station yeito ya Suneka eskando nere yabo chibesa nchibiro rore contract tera kanu 3.6 million na magana atoko kwana ngatari isikari magana anaro na ande mbanyamanyete egento kende na ande kenne sana gia chande constituency yeto ya Bonchari na magana security kereto kwana magana security aya na intuntura affected na ande ketadi toko kwana taninge to kuangete ai no monto ito ntokuanjete na ande onyo goteke to toire speed yogo toirera ntuntori go koiraka buno yo minta kwana etoko koira ne pieri yao mwende mwensinka chibesa nchire chiabere chiko minski ya CDF mbake fund manager yao nebwatire bese chinkwanya kweresa Banchari obatenga chibese china kichiasirete na ndenga ichiasirete ntokuwanchete etoteke tutoko konyo burayobo wakobere raisi. Tumeangalia constituencies zingine NGCDF under mambo ya sports yanawekewa 2.5 million. Yes. Mheshimiwa, tukipiga ulitumia kama shilingi milioni 1 ama shilingi 1500. Vijana wetu wanalia, talanta sasa Bonchari hazipo tena kama kitambo. Tunaomba alikuwa anasema Mheshimiwa, talanta za vijana wa Bonchari sio katika michezo tu ya kandanda. Pia kuna vijana ambao kwa michezo ya tamasha za muziki, vijana wengine wako na mambo ya kuruka kamba, kuruka viunzi, kupiga mbizi na pia michezo mingine. Mheshimiwa, tafadhali. Vijana hatuna raha kamwe. Batebire buna nigo batigirwe isiko ase ekiombe kyabo kyaboro kigwabe University Amonechi College kimanyikanite buna busa union yaenge kare Onchoke ataramanya gose union ere Bonchari but saiganere neglected whereby into buna wanafunzi tori konyola basari lakini bali batali wanafunzi banganyola chibasari kubo tori aseki nande cheni jionchiro union yakorire union enkwe brand yarenge lakini saa hii patroni nero mojumbe agotebange union teli ku exist whereby union ya chakete 1996 paka saa hii anje chikurangwa kuchire na ande union yangu bunwere by December whether you like it or not ase chinga kyecho nigo bamuganirie gucia gwesokia na kubeka bene enchera atumikire chibesa chebunge yo ase bamusabire kubwatirana n'abasaye abo. Come up with your team, meet these youth leaders, meet the youth fraternity, do a meeting, talk to your PA. I know Montomia, but people who are misguiding you nabantu barange nae maiga yago again tokeronke ina this remaining period 3 years nchuamo tobwatane tokoriga siamo gosenaki kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Mumanyi.